nene menya best brain publications e wa ha ene the book for na ba na ye to science na so last week ye the math na ye math nje science na ene ye history nti ene best brain publication one books ahodo a wo no na menya ora lamek e wa ha me akwa ne na se papa ye da se ene o so ye hwe history odaro ma ye hwe best brain mo history books no any books and kaya said it obefia ma chia hwefo nyina no pe okay say the bia ka no best brain ye books ni nyina de kan no na ka je ni nyina atum okay okanaka national council for curriculum okay assessment omo na hwese ngoma bia bebe omo anu bia no ye be gi atum ansa na otimede e ababontin okay ye buta kese pa ne se ye be ma mofra na disua obia betimati ase obefia se owura classroom ye woni pa mensa na ho ye kire mo ade okay ye omo a ye ka se teacher ni kan ya na wache shabrin phone ene omo so a won ji se obefie no behwe ni book nkakra ono so wache ene won se otrasia kan sa na ide akanitrim den na best brain na ye sonko a etimi botitiri wo mu a obekanya kan sa na kemu no on say do no kan ya chi de oku na mu ake unua no no so remove on say siti enti de he ne say ye buku bia se na bia saafo no won so benya so mfa so benya de so mfa so obeti ase enti bibia ye bia sa de picture sa ka ho ene masa videos sa se be de be ka ho na etimi abobo mo de wate de osua no ase de jafro be kan ansa na wate ase de bi enti ba se de kan na no wache okohwe ba ko wache no ono nso endam videos ni kind of say pictures na kan on ono so ye de wache na intentempa na ma ye buku no so o kan emre aseti eda fon boko enso what the say history on say history yes for na yes ene de abafon pa say enkwan baby we basic one we say abofo onye mfiensia na ese echi ni history then pa na wetima boss awo free na what's the issue na say so ma ade na ben no e for no angasa on say history e say abakosem e ka 100 years 200 years 300 years then anakura ni wiase nso obesua then so de betima bo bofra no na wetima ate ade na sense ma ne men no jide kan no makro no hu se ono angasa o history obi o asete bia o history history di kan die wo bofra no okay obefia de we be sa wo bio dabi o se nsa ngo bio obawi e dane don e wo obi ha de esonko fancy wo monday a bia monday 12 e wo bi 1 e wo bi 2 enti on se dane ye dey e don se e dai wo bi esonko di se edu sa da na hwese na mafosi agi wani efa se da se na ye dey ye wo me enti no why ho picture fe dey ama akora no okay e don se wo kai se mi so da se wo me on se otwa ho fodi na ka ni timie and no one say adwuma 70 amofra ko school ntempa busumi nsia pepe na o ko school history ma amofra no first na awunya mfiensia won yeden unko school na so na busumi nsia o ko school na ma yeden o ko adwuma nti enti za amofra no yeden ko school sa bre no hwe nipa horo be fa won nsem a ko nse be nya mfiensia on say doso history ma amofra no afei odu bia be class 1 na say basic 1 no ebi on say o school mo jitotofe won ko an be hwe mo sa kosi KG2 na be de be ko nim no okwo no so ebi kra sa ade no ko school fufro eno so history man no we say okwa ko hye nipa fufro eden e wo ho enam so ko hye nipa fufro ho nti obinya class fufro obinya madam fufro afei okodu school no e na be gina ifase ni class no say obi obodi kire on na mo so mbo di on say adana afa mo frana nkasa ho ndo wa mana picture kama edi hwese o ye ko nyina na pictures no so ye den kan trim enti ayama bofra no okọ ye krampo ne ma hora na ye koso school ho ebi e ma break agro mo di ye afei ne no mo di o school ho on say enam se pictures ka ho ntino na adana fa bofra no ho ntino o de hwese ne a enti se abra dwo ofam kra na
Oba fi we nka ne tim. Ebe ka ne tim. Because all the pictures na akura beka. Thank you. And don't say Emma at the channel there. Simple. Simple. Na for na obechi bibia. Debi. All the picture na beka asem. All the picture na beka asem. Sa. Afi o abafona wo se ono no wo bi no. Afi community na otimu no so one de. Enti say ohun community na otimu so. Oh, ne enti a community krebe nya asai di no. Ene ba ahoro a moye ebi afasha ahoro mu di. On se nche bia ye nkra ye di homo. Sa. Hwese ne amanfo si be hweye. Ebi asa beru nya ho kwan kra ne pani bi okohu pani bi. On se history man for say yes a homo no kwa se ne kwan ko hye sa pani no. Ene so bu so benya homfo ni. Enti on say de bia no e ma de ne den e ka ne trim. Afi se o de ba bi o te eno to nchen ya afi o man no so o te mu so e den e wo ne de sa. Enti won say o man no so e wo ne de on say de ye de tare ka mama e ka mo frantim pa ye Independence Day. Yes. Edu ha 6 March obi eni abidi gidi e be machi. On say eno so the picture say den e wo ho. Enti on say abofona ba be hu say ono wo bi. Baby a otin wo bi. O man na otin so den e wo bi. Wo de hwese ne a ye ka history a wo ti ati history den ase. Afa history no ebi e de, ebi so nye de. De hi pa na e de. Mane me no. De e de ye bra abofra no ne papa okwakwa gi ne mame aware. Asa sada na ye ni je pa. Ho na aware wo suda. Ebi esi da wo. Obi e ni kwasa su ni tears of joy. Aye no nwa bi sa. Enti aye bra e de pa ye. Bra bi onya na baka so ye ne de ye. Aha. Enti aye bra e de pa. Ndo se wo mana ho se ebi e de pa o sa bre no. Aye ne ma foforo bi a esa keka ho. Afi ebi so enwuno. Aye bre ben aye bra obi ewu. Ebi ani nua bi na danfo bi on se sa bre no nipa no ya den ya hwere no ye nya ne bio obafia and don say abofra bo say e ka say history ade na wo no angasa sa eni chi e ho no aho e say onya basic we onya foundation we na obafia te say and ya fe onyini ko anim na fe ye be ka 100 years be ka 200 years na onya foundation dada and don say my best brain book where they dance na we nyina so videos ka ho my baby e benya bie nei e bia no ayade a obenya e kan say pictures no na videos how dey aba be ka ho e don say e ma ade chene dey simple pa nti oba fi ase na e kan anye history no kwa na your books be fitness real kwa si ss next books e wo na se books ahore e wo no so far next side na Babenya literacy NS 1 and 2. Babenya numeracy and so NS 1 and 2. Babenya early write up so no sound efe pa. And so idea wa fa benya phonics. Sounds benya carrying. Ayade ne nyina e wo nursery books no. Afen so ba hen KG side no so a and so babenya numeracy for KG 1 and 2. Babenya literacy for KG 1 and 2. Benya award our people KG 1 and 2. Benya creative art and so KG 1 and 2. Afi ayade obabinya car ne phonics sanso na ye in primary side no ayade obinya maths obinya science obinya bibia fa ahondo obinya bibia se my contact na hin na ebenya bi emre na so papa mate enti so page kwan ya offer 0507 200 200 afi 0241 520 946 me ahoro bi pebi obinya bi ato so when I cry, I say, Lawrence Park no more no top road na bunse. Books of baby day egum. Sophie ma 7 banswa. Bura play and lane. Omo ben best point. Oh interchange nasiwa. Oh Medina nswa call Zungu Junction so ya do be bi Oselus line. I feel so kind of saying Kumasi nswa call KU. Na fe okọ adum so ya do be bi den ato. Sanso Tamale nswa call market circle ya do be bi ato. I feel Kufuda nswa call to tattoo ya do be bi ato. Sanso wo Tamale so call taxi rank no and if post officer I don't be yato enti o dey for number see ya na friend e was 0507 200 200 0241 520 946 book bia o pe ama oba no ayade ya base brain book nko na bitimi ato in charge papa
ye kan hyase so ye da se papa Antiora Lamek na ye say no enka no free Best Brain Publications and I would say enka books a church last week ye math and ye history enim say nyame adoma da se nenso obeba obe ma ye English no ne ade ni na bi ye da se emfansi ha nkomo no na kwasi aye krado asemidi ka ebeba ne mo mamenkai wo na menkyere wo se media seda pa na ma yen sponsorsi one more yade pa yen festival ya yetimi eye ne kama nyina no eye adwumakuo Lash on the Coast Resort and Sandra bar o mekani nyina mo hu beachfront bar and restaurant you say wa wudidie na sari no so ye kama na wo hwe nyame abode esa no o efe omo swimming pool hall games and na wo 500-seater indoor event space and bia and crown so betumi edi agro ni nyina e wo Cape Coast nti se ne wo Cape Coast na wo pa bi papa ada ama wo be sore no wo se bibia ye kama dia na do ani actual Lash on the Coast Resort na atumi so aboa ye do omo ase papa pa emre kɔ no ye bekeka won ho nsɛm no so e de akyerɛw medi de afia abankwa tamaklomeko na dwumadie nka ye ato so semidika ene nia akanyina eto so